Injabulo bathandekayo kuba nani nalamuhla kuthi side uhlanganyela. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu nawe ukuthi utinikete isikhathi ukuthi besingaba kanye kanye. Ngingakalethi lo mlayeto angicale ngasama lokucala nje. Ngicela sinake naku lokuthi kusama lokucala sahluko 1 kusuka kuverse 24. Sibonge kuyo yonke imisebenzi lese sibe ingcenye yayo lese yendekile phambi kwethu. Samuel wecala sahluko 1 verse kusuka kuverse 24. Wahamba naye wathatha nenkunzi leya ineminyaka lemithathu ubudzala nempuphu leya ingemakilogram labengaba 10 nasikhumba sikhwama lesasigcwele liwayini waya endlini yasimakadze eShilo. Bathi kube bahlabele inkunzi lo mfana base bamletha kuEli. Hana wakhuluma kuEli wathi, "Awu Nkosi yami, awusangikhumbuli. Mina ngingilomfati lo wake wema lapha eceleni kwakho athandaza kusimakadze. Ngathandaza ngicela lo mntwana, simakadze uyasuyangipha lokho lengangikucele kuye. Ngako manje sengimlethe kusimakadze. Kuko konke kuphila kwakhe utawuba wasimakadze." Samuel wabe sewukhonda simakadze khona lapho. Amen. Amen. Samuel wabe sewukhonda simakadze khona lapho. Khona lapho. Kafishane nje Lohana siyakhumbula livesi lesiyesikhuthathane ngalo ikakhulu ekuthandazeni ekuceleni. Sambona Hana ngekwatiswa live la uNkulunkulu inhlitiyo yakhe imunyu alusizi akhala athandaza ngevuka ngisho ngeEli umpriesti. Emva kwemthandazo uNkulunkulu lova waphendula. Hana wase uthi angibuyele emuva ngoba nyalo inhlitiyo yami seyigcwele injabulo. Angibuyele la ngake ngema khona igcwele lusizi. Angihambe ngiyoti veta noma sekavela uyasho la uthi awusangiboni ngoba uNkulunkulu lo lusizi lahamba angelo abesashintshile. Uthi awusangiboni ngimlolo wake wemala ngilusizi kepha lamhla sengilethe injabulo yami. Kube nekuthi esikhatsini letinengi siyaye sithandaze bukhona bethu kuta kwethu esonveni noma ngelisondo noma kunini. Esikhatsini letinengi sita netinkinga letahlukahlukene. Asibe nenhlitiyo yaHana every moment la uNkulunkulu asikhombisa khona kuva imikhuleko. Asilingise Hana sikhumbule ukuthi sike sema kuphi sikhala noma sesigcwele injabulo asiyithole lendzawo lesake sema kuyo sikhala. Asikhumbule Hana uthi sengilethile lokho inkosi lesayingendele kona, the gift of grace, umusa wenkosi sewuyakuletha. Asibe nenhlitiyo kuthiwa ngeSiswati inhlwa ayibanjwa ngenhloko isavela kusho njalo kambe. But ngala kholweni ukhululekile ukuthi ungayibambi isavela ngoba ngeyibuyele emuva. Ukhululekile ukuthi ngathi mayithi manya lento lengimusa waNkulunkulu kube ngathi seyiphume iwonke. Labanye bakutshela bathi kusethe awubuyele emuva usheshe wathakasa.
uthi wena tiphiwo ta nkulunkulu ati reverseki ati reverse ta nkulunkulu ati reverswa kwala ngisho boMaria bathi hawu Nkosi mina ngiyati indvodza athi nkulunkulu ngeke ngireverse. It's too late to reverse. Asibe nenhlitiyo sonke isikhathi to celebrate ngaze ukuthi sekuphelele lokho lokukhomba ukuthi sekunelifu leliphakamako njenga Elijah Thandaza. Wathi Elijah deal done. Hana usengatholi 5 more children but uthi it's worth the celebration. Babe longcwela ngathi ukuthi ngiphi indlela lotibonakalise ngayo kubantwana bakho la kumbe lomunye ubona kuvele ngathi kuyinhloko kuncane kakhulu lokunye akunotiseki nekunotiseka. Ngikhulekela moya wekwembuleleka to see into what God is doing already, to see what the Lord has done, and let the volume of celebrating and praise increase and the volume of complaint decrease. Akwanze lo msindo wekubonga nekuhalalisa ngetulu kwemsindo wekukhonona kalibajatwe ligama lakho Nkosi ngenxa yetendo takho temusa letinenginengi loticitsele kubantwana bakho. Amen. 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 Praise God. Amen. Izenzo 13 verse number 36. Izenzo 13 verse 36. Yes. Phela Davide wenda insamvu yaNkulunkulu ngesikhathi sekuphila kwakhe wase uyafa wembelwa eceleni kwabokhokho bakhe wabola. Phela Davide wenda insamvu yaNkulunkulu esikhathini sekuphila kwakhe. Esikhathini sekuphila kwakhe kude lovumelekile kubuya tokwenda lutho masafile. Sivumeleke nyalo saphila kuthi lesikwendako asikwende nyalo hayi masesifile. Mawugeza teacher atigeze nyalo ungavuka ethuneni bese sivaqala teacher kitchen sesilele. Ngoba ngeke sithi hawu ubuyile ebonini esisi nangala mangabe ngacishe ngathi mangabe uyadla dlani nyalo ungabese ufuna sikuphekele kuthiwe kufuna siphekele labaphasi. Lesikwendako asikwende njenga Davide. Sihlokwana sethu salamhla sithi kufanele sende injongo yaNkulunkulu. Kufanele wende injongo yaNkulunkulu. Kufanele tshela umphefumulo wakho ukuthi umphefumulo wami uyathi kufanele uyifeze injongo yaNkulunkulu. Ungehluleke futhi ngeke uhluleke. Nami ngeke ngehluleke kufeza injongo yaNkulunkulu. Mangabe David abengumuntu njengawe nami kusho waphinza wayifeza injongo yaNkulunkulu aphila wena nami sitayifeza. Sitayifeza injongo yaNkulunkulu etinsukwini tekuphila kwethu. Indlovu niyayibona mos inkulu. Mangabe ke ake sithune fridge igcwele indlovu uyayidla bese uyafa kana usasike iphisi yinye kutawuthiwa nawe ngendlovu mawufa kutawuthiwa ukayidli kutawuthiwa uyidlile noma ungayicethi but uyidlile. Asente njalo enjongweni yaNkulunkulu. Take a piece kwatiwe ukuthi kukhona lokwendele eNkulunkulu. Amen. Uyifezile injongo yaNkulunkulu. Bazela abanye hayi
yini engilesele kepha labanye bathi uyilumile uyidlile. It's a must to fulfill God's purpose ngesikhathi sakho sekuphila. Kuba seRoma iBhayibheli sitshela ukuthi lokubhaliwe endulo kubhalelwe bobani? Ngathi ngibase Roma sahluko 15 loyo. Kusho ukuthi lapha siyabona sithola sibuko ngaDavide ukuthi injongo yaNkulunkulu iyafezeka. Yes, lo luthi selijike kithi lamuhla. Kwasho abantu emgcwabeni bakhuluma siphosiso. Bathi asati sesithethwe ngibani isikhiya. Asati ngibani lo tawulandzela. Lo mubi nje ufuna nihlale niselivalweni sonke isikhathi. Nisebhlungweni kufuna nicabange ebhlungu lobutako leningabathi ukuthi sesiphethwe ngibani isikhiya kenyalo. Ngibani lo tawulandzela. Asiphathe isikhiya senjongo yaNkulunkulu. Sathi ukuthi njengalokhu Davide asilahla sesikimi nyalo. Nami ngikhonela kuphumelelisa injongo yaNkulunkulu. Ngifuna malo ngcwele abhalele ukuthi ite ngami. Ukuthi nami ngayifeza injongo yaNkulunkulu esikhatsini sekuphila kwami. Hallelujah to his name. Kuba seRoma sahluko 12 kusuka kuverse 4 kuya kuverse number 6. Njengoba umtimba umunye unetitfo letinyenti, tonke leto titfo tinemisebenzi leyehlukene. Kanjalo ke nathi sibanyenti nje singumtimba munye kuKristu. Njengaloko nathi sibanengi singumtimba mungaki bazalwane munye kuKristu. We are not bits and pieces. Njengaloko umtimba umunye kepha unetitho nemisebenzi leyehlukene kanjalo nathi cecela manje Sititfo letehlukene lesinye kulesinye. Sititho letehlukene lesinye kulesinye. Ake sivela amagama esingisini lathi each member belongs to all. Lokusho ukuthi kude sitho semtimba lesitiphile lakho. Kude sitho semtimba lesitiphile lakho. Kungako makulambe isisu asikhumuke usikhanze Shoprite. Utofunani ngiempty ngidogcwalisa. Uphi umlomo wakho ngiushile ngoba wona ukalambi. Tiphi tinyawo hayi tithe dziniwe. La kunesisu saletandla netinyawo konke kulapho. As members, uma sitawufeza injongo yethu, we must have a sense of belonging. Vani ngazuthi noma wena bewungeva ngathi awungidzingi, but cabanga noma wena ungeva ngazuthi awudzingi kungibona, cabanga ukuthi kumbe mina ngiyadzinga ukubona. Uyathi la mhlabeni sakhiwe ngekuhlukana. Kukhona labanye bantu lothi mawuphila naye. Amen mzalwane, you are welcome now. You belong. Kukhona labanye bantu la mhlabeni le mawudibana naye uyahleka nje. Niyabathi mos nani niphila kulo mhlaba. Kepha kukhona lothi mawudibana naye kufuna ube lusizi. Atobona ukuthi udimali. Ngoba wahleka utawubona ngazuthi kukhona lo nakho. So kukhona labanye bantu lova khukhumuka lithumbu mawumbona noma ubona ashaya uvele nje umlungisele lihleko noma ngeti nelihleko.
have a sense of belonging. Ngesikhathi unesituke ngato tonke tinto vani ngazuthi kukhona lokudzingako. Lodzinga just your call, just your smile. Ngoba sesaba ne social distance, bengawuthi just your touch. Awuve ngathi ukhona lokudzingako ngesikhathi wena kungekho lomdzingako. Uve ngathi ukhona lofisa kukubona nekukuva. Uve ngazuthi nalo once a week fellowship umncane. Because we have a sense of belonging. Singemalungu emtimbeni. Bathini lesisho lesa sithi it takes a community to raise a child. Kuthi umntwana akhule kungetulu kwababe namake wakhe ngumango wonke. Kubite malunga elibandla kukhula kwakho. uNkulunkulu ufuna siseve lomunye nalomunye. Kungako ke khona la kuba seRoma lithi khalana nalabakhalako nijabule nalabajabulako. Ngasho ukuthi leli verse alisho ukuthi khaliswa ngiloko kumkhalisako. Ngoba kumbeni ukukhaliswa sicoco kanti wena awunankinga nesicoco. Umuva khala yoba impela mayibabe ngafa ubulawa yini. Naku usaba nekusho phela ukuthi sicoco ngoba utawucabanga ukuthi uncane. Nasi isilwane. Nglawa nginasi isilwane. Ngemcondo walelivi lithi condzana naye khombisa luvelo kuye ungabuki isicoco uthi usho kuphi lokwesilwane ngiloko ukhaliswa ngiloko bese uyamshiya lithi ngena kulesililo sakhe mangaba jabulile ajabuliswa ukuthi uthole nje 50 cent ice cube ikhona 50 cent sekwabad ozeyabanga 1 rand ase na uthole 50 cent uyagitsa yedwana ubuke wena usujabuliswa yini 50 cent yathi mina ngisambuthi naphasi 50 cent wena jabuliswa uthole lento le siguthu singaka sigcwele isandla 50 cent liBhayibheli lithi jabula ngoba nayo uyajabula hayi ukuthi ujabuliswa ngilo 50 cent wakhe jabuliswa ukuthi wazi wajabula umntwana ebantu wazi wajabula umntwana ebantu kungako ke nasephathini yami ungakali bumnanzi bayo ngalokufuna ephathini yakho. Yes, kule yami kude likhekhe singwa ngikhona kuba na 11 emalangeni ngilona khekhe litawusikwa kule yakho kuze kube iphathi impela likhekhe lelinetitezi ngile yakakho hlanganyela nami ngenjabulo kuze likhekhe lalamhla ngilathi leli brown. Oh, what a cake. Jabula nalaba jabulako. Ungajabuli ngesikali sakho. Why? Have a sense of belonging. Ngiyingcenye yakhe lo muntu. Ngiyingcenye yakhe. Ngijabula kanye naye. Bese verse 6 uthini ke mama? Ngakho kufanele sisebenzise tipho tetfu letehlukene ngekwemusa lesinikwe wona. Nakusekuprofeta asisebenzise ngekwesilinganiso sekukholwa kwethu. Uyeva ke ngako ke njengaloku siphiwe njengaloku sibhilonga asisebenzise. Kufanele sisebenzise. Leni siphiwo lesikuwe sekusita lomunye umuntu. Siphiwo lesikuwe asiso sakho kahle kahle.
salomunye umuntu. Siphiwo lesikuwe asisiso sakho, salomunye umuntu. Khona lekumele aphile ngesiphiwo uNkulunkulu lasibeke kuwe. Jesu wekhutha abafundi bakhe ngalenye ilanga, Luke 6 verse 46. Luka sahluko 6 verse number 46. Jesu uthi, ningibitelani ukuthi Nkosi, Nkosi, nibe ningendi lenginitshela kona. Lawo magama yawe. Nibe ningendi lenginitshela kona. Yini nithi ngiyinkosi, nibe ningendi lenginitshela kona. Kusho ukuthi inkosi iyasitshela bazalwane. Inkosi ibheke ukuthi si responde ngekwenda, hayi ngekufa. Labafundi beyibatshela inkosi bebaphila nayo, bebahamba naye Jesu bamlandzela, bebathi landzela tifundziso takhe. Bekungasibo baFarisi laba, bekungasibo babhali, bekungasibo asadusi, bekakhuluma nebafundi bakhe mbamba. Utshela bona uthi hawu yebo nini, yini nithi Nkosi, Nkosi, kepha ningenti lenginitshela kona. Kuye kukhanye mangabe umuntu athunywa ngumphathi wakhe emsebentini, ase ngifuna ukuthi ngalesibili ube ungendele 1 2 3, asuke ngalesibili aye kumphathi wakhe athi, mphathi, uyeva ukuthi mphathi angakhoni kwenda lo 1 2 3. Ubheke ukuthi umphathi ambusise. Masa thola incwadi ukuthi you are fired, siba ne-understanding ukuthi abekufanele amxoshe ngoba akakwendi labamtshele kona. Kepha kulesinye isikhathi siba nekumangala ukuthi hawu uNkulunkulu yini amxoshe lo, kani uNkulunkulu uyabona ukuthi lo muntu lo wehlulekile kwenta inzando yami. So when God fires us, siba nekumangala ngoba phela uthini, uthi uma sithi Lord Lord kumele sibonakale ngani bazalwane, ngekwenda inzando yakhe, ngekwenda inzando yakhe. So ekusebenziseni tipho uNkulunkulu lasiphe tona kufeza injongo yakhe, sisuke sisho ukuthi Nkosi uyinkosi kimi. Deep lithinike kuPetro ekucala sahluko 4 verse number 10. Petro ekucala sahluko 4 verse 10. Lowo nalowo loyemukele isipho semusa, Hallelujah, akasisebenzise ekukhondeni labanye njengengcekulelo. Lo uyaliva ke, loyo naloyo lo njani, lo wemukele sipho semusa, loyo naloyo lo wemukele sipho semusa, akasendeni, akasisebenzise ekukhondeni labanye. Akasisebenzise. Akube nebantu labadiko ukuthi uyabakhonda, uyabaseva ngento lova ngathi isipho losithole kuNkulunkulu. Akube nebantu labeva ngazi ukuthi uyabaseva, bantu labajabulako ngebukhona bakho. Labo bantu lobasevako bantu labatakuthandazela. Labo bantu lobasevako bantu futhi labatakuthandazela. LiBhayibheli lisithuma lokho kuthi lokhu lesiphiwe kona asisuba nemagovu, njengaloku nathi siphiwe nathi asente njani bazalwane, asiphe. Freely you have been given, freely give also. Lokho lophiwe kona ngemusa, nawe thola la ungakwedlulisela khona ngemusa.
Encwadini yamaKorinte ekuqala sahluko 14 verse 33. Ngoba uNkulunkulu akasiye uNkulunkulu wetiphithiphithi kodwa wekuthula. Yes. Njengoba kunjalo kuwo onke emabandla labangcwele. uNkulunkulu akasiye uNkulunkulu wani bathandekayo wetiphithiphithi. uNkulunkulu wenhlelembiso. He is God of order. Kude la atawuphambanisa liqiniso la kushito. Noma ngabe kulokunye sewungacabanga kumshintshisa elihlelweni lwakhe. Kepha la kushito uNkulunkulu ucaphela kona. Livi lakhe lithi uyalicaphela ukuthi lifeza injongo yakhe. Akacaphela imithandazo yethu ukuthi ifeze injongo. Kepha uNkulunkulu ucaphele livi lakhe. Livi lakhe lithini lithi usiphe sipho. Mawusebenzisa lesipho uNkulunkulu ucaphele ukuthi njengaloku akuphile kuyafezeka lokwentiwa nale kumele kuphunyeleliswe ngilesipho. Makuphumelela lokuphunyeleliswa ngilesipho kuphumelela wena. Kuphumelela wena. Kusuka ke naba boma ke ngalenye langa ekufeni kwaJesu ngelanga lesithathu bayasuka bayethuneni. Livi belithite ngelusuku lwesithathu utawuvuka. Bayesuka bona bayashulungana baya ethuneni kanti selusuku lwesithathu. Baya ngenhlitiyo nangekwethembeka bathi sifuna kumkhonda siyathi ukuthi usethuneni. Manje inkinga yabo abahambi ngelivi lelathi on the third day ngeke ningikhanze ethuneni. Noma ningethembeka kanganani as long niyethuneni ngelanga lesithathu ngeke ningikhanze. Basuka bona bayavuka bethembekile bayakhala bayamangala lapha ethuneni. But uNkulunkulu had no obligation to bring Jesus back to the tomb because he had spoken. Akazange uNkulunkulu bese uthi Nkosi yami ngoba sebakhale kakhulu angibevele abenge. God is God of order. Amen. Ngeke asho lokhu bese umkhanze engcenye. Makathi uNkulunkulu ethuneni ngeke ningikhanze. Kuyendeka siyofuna athi impendulo emathuneni. La uNkulunkulu angekho khona. Noma ungaya nemnikelo as long uNkulunkulu angekho lapho kulelo thuna no breakthrough. I breakthrough yethu isekuthenini uthiteni Jesu. Uthiteni Jesu. Bebangadzingi nanekukhala kuze bambone Jesu. Ngoba live bese lishito ukuthi ngelanga lesithathu andidzingi ukukhala uyobe sekavukile. Uyoba ngasekho ethuneni. Kuze ukuthi kungabikho wethu longathi bo God is God of order. Amen. Kungako masibambe livi lakhe. Asidzingi kukopa kukhala kwalomunye ukuthi mangakhala njengaye ngizile njengaye nami ngiyawuthola kwami. Bamba livi lakhe limile kuze kube phakade. Limile kuze kube phakade. Aligucuki lona. Aligucuki livi lakhe. uNkulunkulu we-order. Kunetibonelo angethule nasi saluk lo wasebenzisa labe kanako. Kolose 4 verse number 14. Naluka lo ngidokotela lothandzekako kanye naDemasi bayanihambisa kakhulu. Luka lo ngidokotela lothandzekako. Luka bekaphiwe ingcondo lekhaliphe ngekuthi wakhona kufunza waba ngidokotela. Akabongwe uNkulunkulu losipha ngekungafanani. Bekaphiwe ingcondo. Mawuphiwe ingcondo isebenzise to the glory of God. Look
una Paula uboshiwe, udzinga medical services, udzinga lusito lwemuntu lonjengadokotela. Luke bekathatha leave aye ejele ayoba na Paula to serve the vessel of God. Luke akashongo ukuthi angihlale esihlalweni sekwethula tembulo ezulwini. Luke wathi, let me serve this vessel. Angifuni le vessel ibhidlike ngoba iphatha indoda elizulu. Wathi ngidawuba khona, waba khona ngelikhono lakhe, ngeprofession yakhe, wathi mina ngidawukhona uNkulunkulu ngaloku la ngiphe khona. Wanakekela Paula. Awunake sahluko 1 kuye Luke. Lokunye futhi labeka ngiko la seva ngako. Luke 1 kusuka kuverse 1 kuya ku3. Theophilusi, labanyenti bente kahle ngekubhala umbiko ngetimfo letentekile emkhatsini wetfu. Bakubhala lokho lesakutshelwa baphatsi belivi bebebatibona letinfo kusukela ekucaleni kwato. Ngako ke nhlonishwa, ngobe ngitifundzise kahle kusukela ekucaleni letindzaba, ngikubone kufanele ukuthi ngikubhalele ngikulandzise kahle ngato. Cela ungiphinzele verse 3. Ngako ke nhlonishwa, ngobe ngitifundzise kahle kusukela ekucaleni letindzaba, ngikubone kufanele ukuthi ngikubhalele ngikulandzise kahle ngato. Ngibone kufanele ukuthi ngikubhalele ngikulandzise kanjani kahle ngato. Ubhalela lo mhlonishwa Theophilus, ngicela sesive nangalamanye amagama lasho lokutsite ngendlela yokugcizelela lesipho lasebenzisa njengadokotela. Lo verse 3 uthi, with this in mind, since I myself have carefully ngidokotela ke loyo, have carefully investigated, kusho verse, investigated everything from the beginning. Lokho awukutholi kuMateyu, awukutholi kuMarko, awukutholi kuJohane, but ngidokotela lo wende a thorough investigation ngelikhono ngesiphiwo sakhe uthi tindwa ngitihlolile, ngihlole ingonyuluka yeliciniso lelivangeli. Uthi I too decided to write an orderly account. Uthi ngibese setindo sengiyatihlelembisa ke, sengibhala ngekuhlelembisa. Kungako mawufunza kungendeka kulokunye uve Mark abhala ngemuntu athi bekagula, kepha dokotela abhala ngeliso lebudokotela Luke athi lo muntu bekagula kakhulu. Kanti lo munye uthi enhla wathi hawu uyagula, kepha dokotela wathi lo muntu bekagula kakhulu. When then a thorough investigation ngesipho ngelikhono lanalo, wase uthi ngibese ke sengiletha iorder, sengibhala tindvo ngenhlelembiso. La sewuseva njengani? Sewuseva njenga secretary. Uthi likhono lami lekuba ngisecretary, ngikhone kubeka tindvo ngenhlelembiso, ngilisebenzise for the glory of God, ngilisebenzise for the kingdom of God. Ngisabhekile bathandekayo, tipho ngekwehlukahlukana, lo munye asibone ukuthi sipho lenginaso singaba lisondo lekuyihambisa lengcola. Yenzando yaNkulunkulu, ngifeze injongo yaNkulunkulu ngesipho lenginaso. Look, uthi ngitihlolile tindvo, ngase sengiyayiletha iorder. Asifanani bathandekayo, njengalo sengishito. Asifanani. Asifanani. Siphiwe kubona tindvo ngekungafanani. Siphiwe emakhono ngekungafanani. Kwangathi lokho lokhona kukuhlanganisa nekukwenda
ungake ukwezame ukuthi Nkosi engabe ngeke ngise kukukhadimlise nakho, engabe lokho Nkosi ngingakusebenzisa kuphi ukuthi kukukhadimulise wena. I pray that you will find a place in this family la ungasebenzisa lokho uNkulunkulu la kuphe kona ukuthi akhadimuliswe nawe, kuthi we umsevile uNkulunkulu ngesikhathi sakho, umsevile uNkulunkulu ngesikhathi sakho. Sendani Siphiwo incwadi yetaka sahluko 18 verse number 16 bese kuba ngenesis sahluko 40 taka 18 verse 16 lithini? Sipho sakhe umuntu simphendlela indlela. Uyabona sivele kufanele lesipho sebenze. Leni Sipho yibulldozer. Sipho yibulldozer Sipho. Siphendla indzawo. Sidzilite mawa noma tindzaba. Sipho siyakwati kuvula indlela. But asikwati kuyivula masingasebenti. Indvuku mosibeka iphethe wathi uNkulunkulu uboyijika phasi. As long ayiphethe ingakawi bengadidli letinye tinyoka. Kepha wenela kuyirelease makayiyekela ijikjela phasi. Hayi yase yajika nyalo kwangasabi indvuku kwaze kuba inyoka. Sipho saNkulunkulu singemandla aNkulunkulu futhi singemandla akho. Josefa siyamathi mawufunza la kusahluko 40 ngesikhathi sakho ungafunza kuda laba labangi2 umphathi dingwa nemphathi wayini labe baseva inkosi bavalelwa kanye naye. Sewuthi lo mphathi walajele ayu Josefa banake labantu akube nguwe lo babonako. Josefa esikhundleni sesahlala athi abafana nibonga masaja ebusuku ngoba mina ningikhanzela ngimi umphathi. Uthi Josefa ngidawugatha inhlupheko yabo. Mase babhuthile uyababona Josefa hayi man uyathi anivami kuvuka nje. Anivami kuvuka nje. Kwendekene ebusuku. Bathi sibhuthile nemaphupho lesingawadi kuso asho kuthini. Wathi Josefa ngitsheleni ngoba incazelo echamuka kusimakathe. Uthi Josefa I want to save you through your problem. Uthi Josefa your problem is an opportunity for me to use my gift. Inkinga yakho ilithuba lami kuthi ngisebenzise lengiphiwe kona ngemaZulu. Wabaseva. Kwendekani ngesiphiwo saJosefa? Siphiwo saJosefa sabakhokha labangi2. Kepha siphiwo saJosefa sangamkhokhi yena. Uyasibona siphiwo lonaso kungenteka labanye badle egameni. But akusho ukuthi ngeke udle. Naike indzaba. Part of your breakthrough in life is in your gift. Ayikho kakhulu ningixolele Nkosi yami dinqeka kuba apostle ba prophet. Ayikho kakhulu emathendeni evini lelitawuzelishe. Kuze your breakthrough is today. Your breakthrough. I'm sorry. Ayikabi. Part of your breakthrough ayikho emathendeni isesiphiweni sakho. Kube beyisethendeni Josefa ngaso lo wavalelwa kuze kube kulamhla. Yini le yakhokha Josefa ejele? Kwathiwa sifuna umuntu lo umshe emaphupho. Kepha bebangeke bamati kube Josefa akacalanga kancane. Akacalanga kancane. Kukhona lo munye uthi mina ngineligcobo lokunyakadisa umhlaba mine. But kufuna uqale ngemuntu omunye. Ungafuni umhlaba. Cala ngamuntu omunye.
kwasho lo munye wathi ngiyeva ngine anointing yema millions. Ngine anointing ekuphatha ema million. So uyaya ke ukuthi bamthandazele to release. Bambuta ukuthi ucabanga ukuthi uyawucala nini kuba imillionaire. Wathi hayi makufika leyo kucala imillion. Wambuta ukuthi unamalini nyalo. Wathi angibone ukuthi iyafika ku 200. Wathi mawungakaboni ukuthi sewucalile kuba imillionaire ngalelo nayo nyalo, you will never be a millionaire. Ngeke usibone siphiwo lonaso ukuthi singakusebenzela kanganani ungakacali la ukhona khona. Ungakacali la ukhona khona. Josepha senela kufeza injongo siphiwo lebesikuye. Guess what? Emva kwaleyo mnyaka lengi2 laba seva wahamba wayobaphatha. Laba seva in 2 years past sebaphumile lo munye wafa, but lolo wasala wathi makaphuma Josepha wahamba wayomphatha. Why? Wakhona Josepha kuseva umuntu ngamunye ngesipho uNkulunkulu bekamphe sona. Lesipho leli verse lithinike lithi sipho sakhe umuntu simphendlela indlela. Ngeke uNkulunkulu aphambane naleli qiniso bese indlela iphendlwa ngulomunye umuntu. Sipho sakhe umuntu siyamphendlela indlela. Kungabe kucala ngawe ntwana sekhaya, mangabe lesakho sipho ngeke sikuphendlela indlela. Sipho lonaso ngigandaganda. Sipho lonaso yibulldozer. Sipho lonaso sikumikisa phambili ekujuleni, siyakuphakamisa. Sipho lonaso. Sipho lonaso sisebenzise ngoba uNkulunkulu ugcobele sipho lesikuwe kuthi ngiso lesitakuwisela tindzaba. Make the best use of your gift. Kumateo sahluko 10 verse 39. Tindota la embusweni wasezulwini tisebenta ngekwehluka etintweni tala emhlabeni. uNkulunkulu ugcobe kuthi umuntu lotaba mkhulu, lokusho ukuthi uNkulunkulu uyafuna sibe bakhulu bazalwane. Uyafuna uNkulunkulu sibe bakhulu. Uyikhombile nendlela futhi. Kuba kafuni ngaba kasikhombisi ukuthi mawufuna ukuba mkhulu ushonaphi. But akasho ukuthi shona kuphi kubozibani bani. Ukhomba indlela uthi uNkulunkulu ningaphathi ngwesahluko 10. Yes. Whoever ngisahluko 26. Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant. Must be your servant. Lofuna kuba mkhulu akene njani? Akaseve. Lofuna. It's a matter of kufuna, uyabona? Bukhulu. It's a matter of kufuna. Lofuna kuba mkhulu akaseve. Praise God, ngekuthandaza ubusuku bonke, ngekuthandaza imini yonke. But thana ungathandaza uthi amen bese uyoseva. Ngesiphiwo lonaso. Bani conscious ngekuthi uyathi ngikhonela kuseva. I'm here to serve. Bukhulu bakho nami busekuthenini, are you serving? Are you a steward? uNkulunkulu angeke aphambatise liqiniso lalende labonakala ebaleni lasikopise lona ukuthi mangabe sifuna kuba bakhulu asenteni asiseve.
akasho ukuthi thola labatawu kunika umsebenzi uthi uNkulunkulu mangabe siyaluva lolwimi lwakhe uthi lofunako kufuna kukuwe inshisekelo ikuwe lofuna kuseva useva ngani ngesipho lasithole kuye ngoba lakho nelami iBhayibheli isitonke tipho letinhle echamka kuye yini lenginayo lenhle lengamseva ngayo uNkulunkulu and do it as unto the Lord. Yes. Bese ke lo Mateyu sahluko 10 verse 39 leyo ngidukele kuye ekuqaleni ningaphathi ngisho nemgodla wendlela wekucela nemabhantshi lamabili ticathulo sahluko 10 whoever finds their life mangabe ngisho sahluko lesingiso ngifuna leli verse lelithi loyo lothi sewutholile impilo yakhe loyo lo seva loyo logodla loyo lobonelela kakhulu impilo nesipho sakhe liBhayibheli lithi kuyamlahlekela whoever finds their life will lose it bese lithi whoever loses his life for my sake will find it lo lahlekelwako lithi uyathola lo gcinako lithi uyalahlekelwa tindo tela mbuzweni thamba ngalesinye style lo seva kutabamkhulu lo lahlekelwako utawuthola ngani lo mhlaba uthi gcina tindo takho tingakulahlekeli uNkulunkulu uthi release what you have and you shall find yini lengakuvimba ngicela sisukume sitofika lapho sithandaza khona ngale ndlela siyihlabele lengoma ngemcabango ukuthi kungaba yini lengangivimba nyalo kungaba ntoni manje ezongibamba la ngifuna inhliziyo emhlophe ethekwa lapha ke ngala magama ngifuna ukuthi lenye indvodza umtopiya lo wahlangana na Philip beka sendleleni masachazile Philip leliqiniso ngaJesu wazi lo mtopiya manje yini lengangibamba ukuthi ngabhajadiswa yini lengakubamba ungafezi injongo yaNkulunkulu esikhathini sekuphila kwakho yini lengenda ugodlele uNkulunkulu lokuphila sipho uthi ungasiyekeli uthi sikhonde yena kuze simende sikhonde yena uNkulunkulu ngesipho asikhumbule liqiniso lelithi kude umuntu lo ngaba nelutho angakaphiwa ezulwini kude umuntu lo ngaba nelutho lamhlabeni anganikwa lizulu ukuthi aseve ngalo phinze lona live la uNkulunkulu lithi loyo lonikwe lokukhulu kubhekeke lokukhulu kuye to whom much is given much is expected ngiyiphi area
lophiwe kuyo kakhulu. Yini lova ngathi uNkulunkulu mine ungiphe kakhulu ngala. Mina uNkulunkulu ungiphe ngala. Jesu ya esihlahleni ngalelinye ilanga iBhayibheli lithi he went to the fig tree expecting. Waya agadzile abhekile. Why? Ngoba wapha sihlahla ngasinye ngasinye wasipha likhono to produce something. Waya ke naye abhekile. Nalamuhla lizulu libhekile kuwe ngoba uyathi uNkulunkulu ukuthi yini la ihlanyele kuwe. Uyathi ukuthi yini wena lokhona kuyenda. uNkulunkulu ufuna uhlanganyela nawe, to partner with you ekuphumeleliseni injongo yakhe emhlabeni. Babe longcwele, ngiyacela ngemusa longiphe wona nalophe nali lifa lakho. Ngiyacela Nkosi ukuthi lamhla ngamunye ngamunye wethu abe stirred up by this word, anyakatiswe kumoya wakhe ngaleli qiniso lalelivi. Ngiyacela Nkosi ukuthi ngendlela yakho, at your own time, at your own place. Lord, there is no pressure to you to do it now. Your will be done. Kumbe Nkosi lova lamhla utawukwenda lamuhla lomunye, kumbe lomnye Nkosi utawukwenda kusasa, kumbe lomunye eminyakeni lotako, kumbe lomunye uyawukwenda kungasekho la. Kepha Nkosi ngiyathandaza ukuthi ngamunye ngamunye wethu athi mendlula kulomhlaba athi ngiyifezile injongo yasiphakathi. Lord, be glorified. Ditsinzele Nkosi utivetele kuze kuthunyiswe ligama lakho. Ngiyabonga Nkosi that your blessing, your peace, your grace, your love shall be our experience in the length of the day and the week. Let all the mercies and grace of heaven be our experience, and that you alone will be glorified. Manje nakuze kube phakade naphakade. Ake sende umsindo wekugcina sivalelisa sibonga Inkosi yethu. Yes, thank you Jesus. Thank you Lord. Hallelujah to his name.